आवत गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। Parari ba nga ai kuble yepi kaman ki bat kadai ka kabu ka bas ngautanat yanga ban yo ban kren yepi kumbaye kendu lang siyeng sisem lingba kaman ki bat nga mat ye kaju ka jing ngau bat menta ka sngi kadai ka sen ka hispa phra hakani ka jingya yenti ka jingkong san bat jinglong kerpang unambar hispa phra kalong ka kerpang hadu kata-kata kidan hispa phra tli ki kping hau kinjri jingduai Sispa prateli ki jingpule, sispa prateli ki jaka kentang, sispa prateli ki mau kendon haki tempel, bat sispa pra kenta. Uneu nambar, sispa pra udan jingedai bejan, bat ke jinged. Namar kata, ka benta ba sispa pra jong ka man ki bat, kalong ka bekerpang yanga. Hakine ki sispa prateli ki sen bangala kren, Ila sakhi ki babun ki nuksa jong ki jingisim benta ki pajba ki balong ki telong jong ki jing ai min sim. Menta ondang ila poi ha uni mau mer kalong ka bedon kam yangi pan kut jingmut ban ya chaprang da ka bor betmai ka jingklan betmai bat ka jing stet. Kalong ru ka jing jaring khat balasai ka sngi kan dei ka jingmi sngi beningkong jong ka snem arhajar arpusau. Ngin jam ka snem arhajar arpusau. Nga ai kuble yipi baro na ka benta ka snem arhajar arpusau. Paralok bun kinong sngap kaman kibat kle sami ki klipmat basak mau na ka batho iki siti sanga. Kani ka jingklan ki sispa sau folklore ngut kinong India ka pausai haki jingjob ka jajbin reu jongi hakani ka snem. Kani ka snem kala yo i ya ka jingpenlong an ya ka Nari Shakti Vandana Act ya ka bala up de ki postnem. Bun ki breu kala penpau ya ka jingkemen lingba ki siti ba penpau baka India kala nang long kari ba wan basan hakayo ka kot. Bun kila penken mau yang nga sepang ka jingjob ka jingyalang G20 Summit. Paralok menta baro ki kendong hakari India ki dap da ka jing ngos kem ka minsim jong ka India bala ya chaprang bha bat ka jingla ban chania haladi. Hakasnem arhajar arpusau kalong ka bakongsan yangi ban penne yakani ka minsim. Ka jingkiyo hakikam yadi yathit hakapor Diwali ka pensisha ba man kinong India ki bu hakmat ya ka jingperta ban kintiyo shwa yala ki jong ne ka vocal for local. Paralok wat menta bun ki breu ki dang yai pa iki message bay day ber ka jingjob u Chandrayaan 3 nganget scam ba mapi baro pis ngosarong yala ki jong ki start science kamtam ki start science kentei bat ki jingjob jongki kumbas ngosarong lem manga. Paralok haba ka jingruai natu ka yo eko khusnam Oscar kari barok kwei kala lekmen. Haba yo sngo chapang ka jing itu ya ka film The Elephant Whisperers kaniru kala wanra jingkmen ya baro. Lingba kini ka perthai kala saki ya ka jingla ka India ban pinwandur ya ki AKA bat kala sngo ya ka jingedei jongi bat kamaryang. Minta ka snem ki nongyele ka jongi kila pin ya ka jingtibet hakikam sports. Ki nongyele ka jongi kila job shispa nyotli ki takma haka Asian Games. But shispa khatwe kli takma haka Asian Para Games. Ki nongyele ka cricket ka India kila job ya ki donot jongki breu da karukom yele ka jongki haka Cricket World Cup. Ka jingjob ka kenhon yele ka cricket ki kendai haka Under 19 T20 World Cup kalong ka ba aimen sim. Ki jingjob jongki nongyele ka ki kamele ka ba per kala kentio ya kanam jongkari. Minta haka snem arhajar arpusau kansalong sa ka Paris Olympics bat kari barok kawai ka aimen sim ikinong lekai nakabenta kani. Paralok man kapor bangiawan lang bat itrei lang kalakta ya ka jingya linti kari jongi ban poi sa ka jingkio sa prang.
Ngilamat ya kejing job haka azadi ka Amrit Mahotsav bat Meri Mati Mera Desh. Ngi yang saki ya kejing yesim bentaki million ngut ki brio hakini kejing persang. Ka jing tau ya ki hinyau pohajar tli kipung Amrit Sarovar kadai na kejing ya treilang jongi. Paralok nganget scam bakari kambu akmat ya kejing lap thamai ka bakanglat ya kejing roi jongka. Ka jing terang ke India banlong ke Shlem jong ke jing lap thamai ya ki AKA kadai kadak bangit kentaj bat sakut haju. Haka senem arhajar khatsan ngidon haka kerdan ka baprapuway haka Global Innovation Index bat mentapat ngidon haka kerdan ba Saupau. Menta ka senem ka jingdon ki jinglap batemai balayo jing itu ha India kalakiyo bha. Haka ba kumbah riupau na shispa ka wan na ka jingbay tingka nala ka jongkari. Ya bun tam ki skul ba ka India la kintup haka QS Asia University Rankings ba menta ka senem. Ladangi yai keren ikini ki jingjob kin kutsu. Kani kadai tang ka jingyo i banalor ba hadu katnu ka India kalong ka baklan. Ngidei ban yo mensim sngau sarong bat rai thamai na kini ki jingjob jongkari jongi bat ki brio jongka. Sa sisien nga ai kuble yipi baro na ka benta ka senem arhajar arpusaw. Para yeng parasem dangsyan ngilaya keren sepang ke jingkermen bat ke jingshit rehem badon hakeleng ke India. Kani ke jingkermen bat ke jingshit rehem kilong ki bapela. Haba ke India kaya ceprang ki samla kari ki yo jingmentoy shibun Henrei ke jingmentoy kan nangroy tanglada kilong ki babyang. Hakini ki sengi iyo i ya bun ki jingetai sepang ke jingpang na ke rukom im. Kebalong ke jing sengokia ya baro kamtam na kebenta ki samla. Ngelakin tu ye pi baro ban no senyang ye ki jing a jing mut chaka fit India haka program Man Ki Baat. Ki jubab apila ai kila pendap yang ada ke jing kemen. Haka namo app bun ki kam startup kila pa ye ki jing a jing mut chapang ki rukom trei bapela. Paralok lingba ki jing persang ke India ya ka senem arhajar arpulai la rakhe kum ke International Year of Millets. Kani ke jing terai kala play ki bubun kilat ban sedang ki kam startup hakani ke benta. Ki kam startup kum ka Kiroch Foods na Lucknow. Grand Ma Millets but nutraceutical rich organic India na Prayagraj ki dei ki wei na pedeng kita. Ki samla ki badon jinge dei bat ka Alpino Health Foods Arboreal but Kiros Food kilap iki rukom sinabam batemai haka rukom bakot bakya. Ki samla naka Unbox Health ha Bengaluru kila batai kumno baki yarap iki brio ban jet iki rukom bam baki sngotenat. Ka jingnang peni iki jing sngotenat akaliang ka kot kakya kala lam chaka jingkiyo haka jingdawa iki coach bat ki trainer haka ni ka benta. Ki kam startup kum ka Jogo Technologies ki yarap ban pendap yakani ka jingdawa. Paralok menta ki jingetai sepang ka kot kakya ki bun bha. Henrei sa kawaipat ka benta bakongsan kadai ka jingkot jingkya ka bor perkan. Ngas ngotenat bantip baki kam startup kum ka Infi Heal but your dost ha Mumbai ki trei ban kentiewe ka kot kakya ka bor perkan. Syu menta ki kor ki bor kum ka Artificial Intelligence ki dei ki bla pendon kam bha na ka benta ka ni ka jingtmu. Ngala ban yathu tang sepang kendiat li ki kam startup hang ne namar lada yathu lut kan kutsu. Nga kintu ye pi baro ban pentip sanga sepang kilat betmai haka jing sumar ye ka kot kakya lingba ki kam startup ki bano senyang saka jing angnot jong ka fit India. Nga kwa ban itu ya ka jing syam na ki brio bapau ka bakren sepang ka jingkot jingkya kamet bat kabor perkan. Ka kubor ka baningkong ka day na usat guru Jagi Vasudev. Uju ai jing mut sepang ka jingbit jingbiang kamet kamtam kabor perkan. इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर करना हमारा सौभाग्य है. Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness
agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illness are being managed this way. But we must realize that chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a peacefulness, joyfulness, blissfulness is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural society and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it, we must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Ulay tu bakadai ka kabu ya u ban yakren sapang kot ka kya hakabor perkat hakaman kibat ka jingbam kot ka bor perkat bat kumno ngi pnya ya ka jingtrikam ki thiet ne ka neurological system ki don jingedei kumno ngi plat yalade ne ki jingthut kan rai hadu katnu ngi ngok men halade ulaong bakata ka bangi kot ka jingsuk ka jing e ka jingmen ka jingkuslai ka jingno men sim bat kiwe ki don jingedei bat ka neurological system ka pharmacology kalong ka badon kam ban wengi ka jingbam ya bet ka met da ka badi dawai habadon jingthut akabor perkat la ban yarap dakani henrei ngi dei ban sngotu ba ka badi dawai kalong ka bakongsan tanglada ka jingthut kalajur ban wanra ka jingkot ka bor perkat ni ka persanghi naladi da ka wanra jingsuk jingmen ka dei ka badei bandon haki brieu bat haka imlang salang haki ri hakeleng ke perthei bat haki benrieu baro. Namaste, I'm Vishwanathan Anand. You have seen me play chess, and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now, chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last 6 or 7 hours of intense mental effort, but you also need to be flexible to be able to sit comfortably, and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baat listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. U Akshay Kumar ukwa bane sam AA hakaman ki baat. नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं, उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो, ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर। एक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं है। कई तरह के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर
ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। टेक केयर। जय महाकाल। Ka kerteng jong u kadai u Rishabh Malhotra ubana Bangalore. नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूँ और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं। तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद। Ulas ngokumen ban tip bakadon jinge kren sepang ka fitness haka man ki bat. Udon jinge day bat ka fitness bat udon ya ka startup a Bangalore parari be e la katu ka ni singi menta kala don ka wei ka baja kashi ka bangakwa ban ya sam bat kinong sngap ka man ki bat. Pila ban tip badaki hajar ngut ki brio na Tamil Nadu kilayelum hakashi Tamil Sangamam. Hang tu ngala pindon kam ya ka artificial intelligence tool ban la ban pindon kam pajba hakasin baningkong ban yo ye kren bat kitu kibrio nga kentu yi kisamla kani ka pateng ban pentikina bayaki AI tool dei ban pindon jinge dei bat ka jingpen kelak tien ba hangtu da shispa nak shispa klem kanu ka jing bakla paralok haki jingkala kapor ngidon kam ban pene yiki tien bat kentiu ru yaki ngan yatu api sepang kawai ka sunong hajarkan. Kani ka sunong kelas dang ya kawai ka rukom baper ban ai jingnang jing start ciki kena haka ketien lajong. Haka sunong Manggalo jong ka Garwa district la hikai ki kena haka ketien Kuduk. Kani ka school kadai ka bala ai kerteng Kartik Uruf Adivasi Kuruk School. Bala khot ka Tagra Raho. Kani ka temu ban kentiu yaki jingkilan met baladon nadu hendai ha India. Ka mace exercise kadai ka bladon la slam ha India bat kile bha daki mace bat mallet ki briu klas ngau kendet ban tip balale kumno daki mace uloong bakani kadai ka bla slam bha nadu ki hajar snem bat kladon ha India daki spa snem la juyo i haki jaka yele limpat tenrai bat lingba kani ka startup kila pinwandur hakarukom katkum ke juk bomenta uloong bala juyo i haki gym bat kirinsan bat lingba kani ka startup kila walam biang yaka hakarukom ka bomenta kila yo jing i nya keleng kari lingba ka man ki bat ki kwa ban yathu bakidon bun ki jing kilan met tenrai ha India ki be dei bat ka kot ka kia bat dei ban le ikini bat pin i saka perthai ukwa ban ai jing mut baka mace exercise tang baka kentiu ya ka jing klan ya ka met henrei ka kentiu ru ya ka rukom song bat ka jing ring ben sem ula kentu ban le bat ban kentiu ya ka paralok baro kila penpau ya la ki jing ngau henrei baro ki theu saka jo long ki bakoj bakhya
long ki babit babiang ke met. Omdon ke weipat ke jingkut jingmut banyak kani na ke bentapan sedang ye ke senem arhajar arpusau. Kadon ye ki jing a jing ken babniak sapang ki jingyo na ki program baper haki Henry senem belalej bat ki jing penlut u Jagdish Trivedi. Kani ke balance sheet kalong ke baper namar ka ajing tip ya barok ki pisa ba u Jagdish Trivedi ula kamai bat penlut na ke benta ke imlang saalang. Lakalong na ke benta ke skul, ke hospital, ki library, ni ki seng bekerja ni ki brio padon jingduna ki dikot men. Kum kanuksa, la tho hakakot bahaka senem arhajar arpuar, ula kamai arklur, laipsan lak, prapun rio hajar, nrio spa saupun rio tingka na ki program jong u, bat ula penlut, arklur, laipsan lak, prapun rio hajar, nrio spa saupun rio tingka na kabenta ki skul, ki hospital, bat ki library. Sim labu halade wat tangsi tingkaru. Kadon ke bas ngotenat halendet kani. U Jagdish Trivedi ula juong ba anda udap sanpo snem hakasnem arhajar khatnyo. An sim ya kapisa bu yo na ka program hendrei un penlut na ka benta ki kam imlang saalang. Nadu kasnem arhajar khatnyo hadu menta ula penlut kendai klur na ka benta ki kam imlang saalang. Uwei uriu danda papinbernya ikiwei lingba ki kintin jong u penlong ikiwei ban rikhe. Henrei ki jingsngau u Jagdish Trivedi ki pau lingba ka jing im jong u. Kala ban penlingo epi ba udon lightly ki PhD degree. Ula tho nyopsan kli ki kot ya ki bala pendon burom u haki babun na kini ki jingtho. Ula yo bun ki khusnam na ka benta ki kam sakri imlang saalang. Nga ai kublei u Jagdish Trivedi na ka benta ki jingno senyang jong u. Para yang para sem, kadon ke jing kiwen hakari, hakabai day ber karam temple ha Ayodhya. Ki briu ki penpau ya lagi jing sngau. Pila yo ile se ki kendiat sngi belalej, ya ki babun ki jing ruai betemai, bat ki poim belatau sepang ulot ram bat ke Ayodhya. Bun ki briu ki to ki poim betemai. Kini ki kentup ki nong to belapau bat ki samlaru. Ngalaya sami ki katu kani ki jing ruai bat ki him haka social media. I kumba ka pertai ka isim benta hakani. Nga perkat kumnu lada mangi baro ngi asam ya lagi jingtau da ka common hashtag. Nga kentu bapin ya sam ya ki jingtau ne jingto jongpi haka bat u hashtag Sri Ram Bhajan. Kani kan pentu ya ki jingsngau ka penlong ya ka pertai ka badap da ka mensiam uram. Para ribeet nga penkut hangni ya ka man kibat bamenta kasngi. Kasnem arhajar arpusau kelajan poi setang katu kat ni kenta. Ki jingjob ke India, ki day ki jingjob jong man laki nong India. Ni day ban tre stom ban kentiewe ke India. Kanu ke kambang ile, kinu kirai bang isim, ka kendon bah khmat ka day kani. Ka ke bakari ke yonong nakani. Ka ke jing mentoy na ka benta ka jat ben riu jongi. Ka ri ningkong. Omdan ka bakham kraw ban ye kani. Ni day ban kentiu ya lakari, ban penlong ya ka kabala ban shania halade. Ka jing duai jonga kalong, bapin kiyo syaki kerdan batamai ka jing job. Ban yo ya ka jing kot jing kia, ban im da ka jing kemen hakasnem arhajar arpusau. Hakasnem arhajar arpusau, sesisien, ngin saya keren ya ka jing job batamai, jongi breu kari jongi. Kublai Shibun. 10 ओके दोनों नो नो 10 का 1 इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा।